Yamethemba Baba Yametembu Baba Yametema Oh Jesus Inkulumo yethu bazalwane lamhla kule mizuzwanyana nje sitokuqinisa sitokuthi kuwe Yetsemba Simakadze ngayo yonke inhlitiyo yakho ungeyami kokwakho ukuqonza Sitabe sesiveta ke indvodza leYetsemba Simakadze kuthiwa nguJoshafati sitayiveta nje kafushane Joshafat umsa wa Asa praise God lo wameThemba Simakadze akusiyena yedwa ke kumuntu lo Yetsemba Simakadze wadzabula inhlitiyo yami ukhona na inkosi Hezekhaya lelithi iBhayibheli wameThemba Simakadze ngayo yonke inhlitiyo yakhe malibonge igama lenkosi bani nje ngithitela mhla sesibuke lo Joshafat siqale ke bazalwane ngalendzaba lekhulunywa ngumfana Davida lelekuthiwa nguSolomon lapha kuZaga chapter 3 uyafunza ke lo mfana Themba Simakadze ngayo yonke inhlitiyo yakho Themba Simakadze ngayo yonke inhlitiyo yakho ungeyami ekwatini kwakho uyabona ngwethemba Simakadze awumethembi Simakadze ngoba le situation isuke vele inika lithemba uthemba Simakadze simo singavumi simo siphika sibhetha simo sithi zero but wena bese wethemba Simakadze matiso kuko konke lo ngithanda dzadzewethu lamagama lathi ungeyami kwakho uqonza ngoba khona ukuthi ungamethemba Simakadze bese kuba khona kweyamayama kwakho uqonza kunendzaba lengeke ngayifunza encwadzini yeSambulo chapter 3 uma ufunza Sambulo chapter 3 ufunze verse 8 uthi verse 8 ngiyati ukuthi unemandla lamancane kanzi ugcinile livi lami lenza bekuthi unemandla lamancane Simakadze umethemba kungekho longakuqelela ngale ngoba lokuthiwa unemandla lamancane nangambule kushoko ukuthi kukhona wena la unema limitations khona njengemntwana kaNkulunkulu osinzisiwe awukhoni wena kudiza semancane la wakhe emandla nasekufika ekudizeni semancane usike Simakadze ngiyati mina ukuthi wena unemandla lamancane kanzi uligcinile livi lami lokugcina lelivi lami ke uthi ke ngibe sengivulela umnyango kude namunye lotawuvala lokuthi ugcinele livi lami lizwe unemandla lamancane ngibe sengivulela iminyango akekho futhi longayivala leyo mnyango leyo akekho ngakho ke lokwethemba Simakadze umethemba simo singavumi umethemba simo sithi kude la akusena lutho but wese uyamethemba Simakadze malibonge igama lenkosi umethembe Simakadze kubethe la ungeyama khona kubethe la ungancika ngakhona kuthi hey Nkosi yami mhlawumbe nje umzala ngangicelela wethembe nje Simakadze sanibonani bathanda benkosi sanibona mlathanda benkosi nawe ethembe Simakadze wethembe lovala kungavuli umuntu wethembe lovula kubethe longavala wethembe lonemandla onke akanamandla ekwetshelekwa ayinokuthi unemandla wethembe emandla ngoba ungemandla uNkulunkulu hayi ukuthi unemandla ungemandla nje kwayena
ngiko kumpostoli Paula mawukhuluma encwadini yabaseRoma 1:16 athi anginamahloni ngelivangeli ngoba lingemandla aNkulunkulu. Yabona la sikhona khona evangelini asinamahloni ngoba leli vangeli leli lingemandla. Ungevani nomuntu akuqhoshela, ungevani uSathane aqhosha athi nebantu abenu bami dan frustrator. uNkulunkulu angaqisha lesibane lesikhuluma ngonyalo. Lokunye konke kwaqhosha kwemfana eBhayibhelini. LeBhayibheli limbita a young rich fool. Ngoba you can be rich but ukhange ukuthi uyayifool. You can be educated but ukhange ukuthi uyayifool. Nami lo ngimela phambi kwenu, I can be a pastor but a full pastor. uNkulunkulu uyathi ngikwazi ukhona lo selehlakanipha akacele kimi ngoba mina ngephana ngekungakhethi. Sanibonani bathanda benkosi. Sanibonani bathanda benkosi. Kuyavakala bazalwane. Hawu manyazi ngathi kusangena abantu leminyango le. Anikavali kani? Nifuna mina ngiboshwe. Jesus Christ is Lord. Kodwa ngiboshwe kahle man. Boshwe isimini yami. La ngibidelwe khona. Sanibonani bathanda benkosi. Yetsemba Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yakho ungeyami kwekwakho kuqonza bese kuthiwa hey matise kuko konke lokwentaba. Oh Simakadze ubheke kwekuthi labana bakholwa nguye kuko konke labakwentako abamatise. Yebazalwane ngicela kwekuthi asifundiseni abantu abethu kuleti nsuku leti nje Yetsemba Simakadze. Sifundiseni abantu bethu Yetsemba Simakadze. Ngijathiswa ngilomnyema ukhulisa abantu abakhe ngeke ukuthi abethembe Simakadze mase kukhulunywa ngetindzaba tetimali nje. Uthi hayi bantu bami mase kukhulunywa ngetindzaba tetimali awusuke yama emfundweni yakho. Futhi awusuke yama ukuthi wena uhlaniphile. Yetsemba Simakadze. Uyathi ukuthi thina size safika la ephuyeni sifundiswe kabi. Safundiswa ukuthi uma uyonikela ubokhipha emasenti. Kanzi labala basifaka lapho basifaka ephuyeni. Nabo bafakwa bonkosazana, bonkosazana umfazi wanikela ngopeni. Asibangena ke bantu kwepeni ke, bathi ke kunikela ngapeni kungona. Sanibonani. Kumnandi ukukhuluma ngemuntu loyinte kahle kodwa ungamkhombi. Bafundisa lo make labantu babakhe. Uqhamuka lokunye kwenomatana kwakhe kuna 20 ngicabanga usuna 21 years nyalo. Ukuntomatana ngithi nesisi asongitshela uneminyaka emingaki nyalo. Kuthe kutonikela. Nikela imali phela, kuphethe imali ishumba sakho 10,000. Unalo mncane kangaka. Yesisi asongitshela uneminyaka emingaki wena kuyasho. Hayi umgcwaliseni in 21 kuyasho wami celebrate in 21 years wanika skiya uthi yo make besaplanile ukuthi angentele lo 21 years but mina ngase ngiyabuka sengicethe isikolo ngabuka abantu babuye ema colleges bahlupheka baphuyile kodwa babuya kuyofundza babuye ema colleges ngabuka lo make wami ngambona nikela ngambona aphumelele edlula abantu lababuye ema universities ngambona ngathi ngizabe ngisilima nangalingisi make wathi mina usho njalo sithi umfundisi uthi ngase ngisuka lapha emfundisi wathi make songilungisele ngabuda manga ngathi imali le budget yale 21st yami wangitshela maka wathi emake lalela ake sowume ke ngale budget nginike le budget ngizohamba ngiyokwenda icapital ngiqala ibusiness lami yo unina amnikele imali lena labeka atibekele yona asiphela into ukujabulisa umntwana wakhe ngoba uyathi bazana kumnanzi ukujabulisa umntwana wakho lokho sinje utiqinile wafika ku 21 years abantu badala kubo 13 years badale bafika lapha sebakudale kanenge lapha bo 21 years nje angafika sana lesinye isisu sewesithathu noma wesibili
But bese kuyafika lokho akumentile manje ngibonge. Uyabona mos lokho. Wakunika unini. Kwathatha le mali sekuyinikwe ngimake, kwayokhipha 10 labandleni lako. Le birthday. Uyabona ukuthi ufundisiwe lo muntu. Kulemalanga ngibone nje qhamu kwathi babe ukhona inesonto ngathi kwathi ngiyeda ngifuna ukubusisa na inqola yami lengisebenza ngayo manje. Kuqhamuke kushayela yakho iloli. Jesus. Umbala lo shayela iloli. Yakhe lethengwe imali yakhe ebusiness lakhe. Letingo dala kaSimakadze diyaphatheka nangabe umuntu ethembe Simakadze amatisa kuko konke uthi lamuhla sengilethele inqola ngitokwadisa Simakadze kenyalo ngoba angihambi ngedwa ngihamba naSimakadze. Hey lilivesi madoda matise kuko konke lokwenta ungeyami kwekwakho kuqonza ngoba lokweyama la kuqonzeni kwakho kuyakonisa ngoba bese kushifta lo Simakadze sekusala lo lwathi lwakho kanti utawushayisa lwathi lemuntu. Sanibonani uyabona nje nasifo lesikhona bazalwane asethembeni Simakadze ngayo yonke inhlitiyo yethu singancinyisho nakoma sensitize. Angisho ukuthi singadi futhi nami nje khona lapha emotweni yami ngiyathi futhi ngoba ngisiso silima ngeke kusiwa kukhuluma bese ngiba silima kanti kuyakhulunywa phela lendvu kuthiwa ilula make lendvu kuthiwa nayila sandleni sakho nje wafaka isensitizer seyifile manje sehlulwa yini kwenda lokho siqhubeke sisebenze. Sehlulwa yini kwenta lokho siqhubeke sisebenze nasinzile siyatfutha nje kuphela seyifile lento kalula nje. Sanibonani bathanda benkosi. But ayikuthi sinike khona kangako sinike kuSimakadze. Simakadze senike kuwe Nkosi. Asambe siye kuJoshafat. Joshafat bazalwane hamba nambana Joshafat chapter 20 vulani Joshafat 20. Joshafat bazalwane Joshafat ngumusa wa Asa. Umusa wa Asa liBhayibheli lisitshela ukuthi wenda lokuhle Asa uyise wa Joshafat walingisa lo ntombazana lengikhuluma naye ngaye wakopa kumntali wakhe Joshafat. Ngoba tingo netinhle tiyakotshwa tiyakuphumelelisa. Sanibonani bathanda benkosi. Sanibonani bathanda benkosi. Sanibonani bathanda benkosi. Asesambe sithi siye khona lapha banami lapha ku chapter 17 nyalo. Sesibone Asa sita ukuthi nje sibone Asa tata kushaya fast sisabe sihamba la. Praise God. Chapter 17 mina kichima chapter 17. Uyawunatha kulo mfudlana. Hayi wena mfana chapter 17 Asa wena suyovula bo Elijah sikhuluma ngaAsa unanje nomntwana asoqale kuverse 1 nje. Jehoshaphat umsa wa Asa waba ingosi esikhundleni sakhe. Watiqinisa ukuthi ate uba nemandla ekubhekana nebaka Israyeli. Jehoshaphat watiqinisa Wemise masotsha kuwo onke amadolobha latinqaba kaJuda. Wemisa emabutho kaJuda nasemadolobheni Okay sis awuhambe ku 15 hamba ku 15 verse 17 15 verse 17. Nome Asa angazange atisuse letindzawo letiphakeme tekukhondela tithixo kaIsrayeli. Noko inhlitiyo yakhe yayitinikele ngalokuphelele kuSimakadze ekuphileni kwakhe. Lo Asa watinikela ngalokuphelele kuSimakadze. Wangenisa ethempelini laNkulunkulu isiliva negolide kanye netindvo letatinikelwe nguye baneyise. Kwabade kula kwaze kwaba ngumnyaka we-35 wekubusa kwa-Asa. Qhubeka. Sayiphelile. Iphelile chapter. Praise God. Hamba ku 16. Oh Jesus. Emnyaka
wesithathu nesithupha wekubusa kwa-asa Bhasha inkosi yaka-Israyeli Lalelani bana bakithi lo Asa lo mafunda verse 8 lithi when Asa heard these words and the prophets of funda verse 8 mfanami emakushe nemalibhiya abengesiyo yini imbili okubani ngisho ku 15 mfanami funda ku 15 funda 8 ku 15 gijima wathi kube Asa awevela amavi kanye nesiprofetho sa-Azariya umsawa Odedi umprofethi wemasibinzi wathi susa tonke tithixo letatisinengiso eveni lonke lakaJuda nelakaBenjamini nakuwo onke emadolobha labe watfumbile tinsabeni taka-Efrayimi walakha kabusha nelilati laSimakadze lelalakhiwe embi kwemhubhe welithempeli laSimakadze wabe sewuhlanganisa sonke isive sakaJuda nesakaBenjamini kanye nebantfu baka-Efrayimi nebakaManase kanye nebakaSimiyoni labe bahlala kulombuso wakhe ngobe phela abantu labanyenti babede ngakuye besuka ka-Israyeli ngesikhathi babona ukuthi Simakadze uNkulunkulu wakhe abe ngakuye yo ngoba kuyabonakala nangabe uNkulunkulu asangakuwe bano ngeke bayilandzele indlela enganaNkulunkulu sanibonani bathanda benkosi lo Asa lo wabuyisela kukhontwa kwaNkulunkulu kwase kungasakhontwa uNkulunkulu wasuyakubuyisela verse 16 Asa wazwasusa ngisho nagogo wakhe inkosi Asa yaphinze ehlisa gogo wayo Makha esikhundleni sebundlovukazi ngobe abakhe insika ya-Ashera leyayisinengiso Asa wageca lensika wayijuba ticucu wayishisela esigodini saseKidroni nome asangazanga hey my God waze uyabona lesithixo akasho ukuthi hayi lokhu ngikukhanze kwentwa labadzala wathi lokhu noma kwentwa ngilabadzala kusinengiso uNkulunkulu wasusa nalo gogo wakhe suka ufundisa sive kweduka wajuba nalendvu wayicoba kuyabuka kwaJehoshaphat makufika nako kwafika kwejoyina khona lapho malibonge igama lenkosi mase sifunda lo 17 kwajoyina khona lapho kwaJehoshaphat kwenta njengalo Asa enta yini lokho bazalwane kwethemba Simakadze ngayo yonkhe inhlitiyo yakho praise God uma ufika usuka ku 17 Asa kuthiwa uNkulunkulu wamniketa kusimama wamniketa kunqoba Jehoshaphat wathola kunqoba enetive taze tamesaba tasetimesaba tive ngoba noma wenta kahle ubogatsa kulingwa kugatse kulingwa akusho ukuthi ungenta kahle awubusalingwa uyalingwa Asa wanela kuthi abone ukuthi ngasi kumhambela kahle wasuvakashela sinengiso wavakashela live lakaJuda la Israel lelikhonta tithixo chapter 18 funza mntanami Jehoshaphat abenjinge kakhulu futhi advumile uyambona ukuthi Joshua uNkulunkulu nawe ethembele kuye uyangijingisa naloko ngijingisa uyathi masana sesiyekelela ungazi ukuthi umuntu nakanjingile so uyesihogweni nakangakholwa kodwa nje nangabe uNkulunkulu amphumelelisa akholwa akayisogweni lo muntu loyo niyangiva yini ngoba vele naleli Bible lithi uNkulunkulu unawe amandla ekukunika konke lokudzinga nangetulu kwekudzinga kusho ukuthi uNkulunkulu uyafisa kusube nako kube kunyenti tshela makhelwane khona la kulo 1 meter uyafisa makhelwane ukulekelela tshela makhelwane la ka 1 meter praise God wayenako abesanako chubeka mntanami chubeka Jehoshaphat abenjinge kakhulu futhi advumile wase utihlobanisa na-Ahabi inkinga yakhe ke silingo kuthi bese uyotihlobanisa nemuntu lokhonta tithixo hamba emva kweminyaka wewuka wayawubonana na uyowentani manje yekela lokusina uphumelela bese sebangani bakho sekubanginabantu labahamba tinyanga abanethixo yekela
ngoba kutawucompromise ema values akho, kutawucompromise ema principles akho ekolo. Wehla wafika khona sithe esikhala nayifika lapha kwajabula kwafa. Kwamenzisela umntwana wakho ngespeed. Kwamenzisela kuthakama ngumkhonyana. Mveni kwakho kwahlaba kwasasidle kwadliwa kwathi kusadliwa kwasikwahamba. Kodwa ungahamba yini nami siyokulwa neRamoth Gilead ngoba unemandla ngiyathi unemandla. Kwathi hayi ngihamba mina ngifanana na angisowudlile. Ayi bazalwane kudla. Katsa kuthi udlaphi. Letinye tindzawo tithi uthi na udla kuto tshintshe nelanguage yakho. Tishintshe onke nema principles akho. Katsa kuthi udla kuphi. Ubodla kusimakadze. Yashintsha. Yena mfana solo ufikile kathi khona ungahamba yini nami siye kula neRamoth Gilead na. Awusuka unambana. Oh. Ahabe inkosi yaka-Israyeli wakuta Jehoshaphat inkosi yaka-Juda wathi ungahamba yini yami siye kulwa neRamoth Gilead. Jehoshaphat wamphendula wathi mina ngifanana nawe Nemabutho ami. Bantu bamba njengebantu bakho. Yes. Sitawuhamba nawe siyuhlasela. Usho ukuthini nje ukuthi ngifanana nawe ngoba kaJuda akukhontwa tithixo. Kuze kwehliswa ngisho bogogo bakhona. Lebe bakhonta tithixo tagawulwa. Usho njalo uzifanana naye. Anifani ngeke kwenteke futhi kuthiwe niyafana. But yini sesifanana nawe sowudlile. Kudla kuyayishintsha ilanguage. Qhubeka. Singahamba siyakulwa. Ungahamba yini nami siye kulwa neRamoth Gilead. Hayi ngihamba abantu. Jehoshaphat wamphendula wathi Hayi mina ngifanana nawe. mina ngifanana nawe. Nebantu bami bafana nebantu bakho. Bamba njengebantu bakho. Singahamba. Sitawuhamba nawe siyuhlasela. But lalela ke masinyana phinze futhi kumshaye. Kuthi yathi phela lento lenyento yakho ayisikahle. Kodwa Jehoshaphat waqhubeka wakhuluma enkosini yaka-Israyeli. Athi asesibute kuqala kusimakadze. Ufune seluleko sasimaka. Ngoba uyathi ukuthi leka Juda awenti lutho ungakamedisi uNkulunkulu. Okay, lento umngani wami lo sasiyende, ngiyavuma asiyende, kodwa asesibute kuqala kusimakadze. Ye wena ngeke uhambe uyogwadla nalokunye kwendvodza kwemfati bese uthi nasenilendlini endvodzeni ake sesibute kusimakadze sewudlile wena kuthe uqala nje kona kuphefumula mbaba wethu lo ubutenza when le wrong ubutaka bisewudlile vele nje mina ngiyakholwa nawe uyangathi ngiyakholwa uyangonisa ake sesibute kusimakadze nje yekase kuyakubutela kona manje baba wethu lonkwele qinisile wena baba kusilonga nasona Nkosi uyathikhohlisa kwabuyisonke amavesi lamthandazweni kwesigebengu ngiyakutshela ngiyakuthiphisa ngabusonke amavesi kodwa ushito wena baba usimasona wena ulungile usithethelela uphindze usicolele babe ngiyawuthi amen nembeza ufila usekho sanibonani bathanda benkosi singabuta yini kuqala kusimakadze kuthi ke lokuyebo ngithe ikinga ke nalokubuta asibute uthi angibude ubudaphi wena ubutu nabo bani funza wena mfana ngako inkosi yaka-Israyeli yaseyibuthela ndzawonye abaprofethi lababe ngaba ngemakhulu lamane 400 prophets of Baal yababuta yathi sihambeni siye kula neRamoth yini kuyawuhlasela iRamoth Gilead noma ngiyekele base baphendula abaprofeti bathi hamba simakadze yokunikela kuwo bathi Jehoshaphat wabathi uyabuka ngoba ubengilongosi inkosi yami nembezasho ukuthi wendani ubengilokasho nje nembeza kodwa Jehoshaphat wabuta wathi sekude yini lo munye umprofeti
umprofethi Hayi, wasimakaze man. lapha lesingabuya Hayi. kuye. Sekude yini? Awuphindze futhi. Kodwa Jehoshaphat wabuta wathi Sekude yini? kude yini lo moya umprofethi wasimakaze lapha Bamba kancane. lesingabuya kuye. Bamba kancane siswada sikayibeki kahle lenzaba. Senta shangathi nalaba bekungibasimakaze. Awaneva. Sekude yini lo munye umprofethi wasimakaze lesingabuta kuya ngigcwaliseki ngalapha. Wena shangathi nalaba basimakaze. Sizulu kuphela lesiyibeka kahle sithi sona uJoshua inkosi Joshua yakaJuda yabuza yathi akusekho umprofeti kaJehova la izweni lakho na. Lelo ke lishoko ke kuthi laba nangibabuka nje akusibo baJehova. Yasiyaphendula ukhona umuntu munye ngumekhaya legama lakhe manje ngiyamenyanya. Uyathi yemne noma ungakangibidi ngaloko ema titles akanhlaka ashoda kangelela nje. Noma ngase asesambe siya kana kwemfundo lokufisha angelelane zilonke na ufikile. Bese ngikunika liqiniso. Chapter 19 mfana chapter 19 sheshisa ku chapter 19 manini masiya lapha ku chapter 19 angikhombise ukuthi wasinakafika mekhaya wabatshela liqiniso ukuthi naniya lempini ngeke wena Ahabi ubuye utawukufa. Wasi Ahabi uyabona ke Jehoshaphat ngikutshelile ngathi lo muntu nakakhulumi lokuhle ngami uyamvanyela ukuthi uthi ngidawufa. Aha mbopheni ngitohamba kahle ngiboshiwe. Ngeke ubophe umuntu ucabanga ukuthi ubophela ivu laNkulunkulu. Wathi mekhaya ngibopheni kodwa na ubuye uphila kuyabe bekukhulume mina hayi uNkulunkulu. Nembala khona lapho nabaphuma bahamba kwathi lokhu Ahabi kokwekuthi lo mekhaya lo ukhuluma liqiniso kwase kuthi kuJoshaphat mngani wami bengicela ukuthi lo sihamba angisewudlile lo sovuma konke ngoba nasowudlile uvuma konke. Waze mngani wami lo sihamba siya le ngumvile nje lo yamuntu lo yakuthutheni lo sihamba siya le bengicela ke ukuthi mine ngisale ngigcoka njengalamanye amasoja ngidisguise wena kodwa ugcoke le tebukhosi. Umuntu nasadlila akasabona ukusubulalisa yena phela nyalo la nembala wa disguise lo wagcoka tebukhosi kanti ngale inkosi iyale kwekuthi anibulale ngisho linye lisoja ngifuna nje nishaye yena kuphela. Inkosi kaIsrael nembala ke emasoja atawubuka ini inkosi nathi nhla abona Jehoshaphat ugcoke tebukhosi osinoyi ngoba phela ngemasoja onke langa Ahabu ugqokise kwemasoja udisguise ngoba ungabe umethemba makhelwane uyawudisguise kukhona kwemfati la ngakithi ngcono ngoba ngeNglisho ligama lakhe kwabagwadlisa kwemfati bonke bafati labenzako kubagwadlisa baxoshwe onke lamalanga namakhakhawa kona solo nani uhleli lapha kawo kuyabagwadlisa baxoshwe kona lutho akhoshwe. But ngoba bekhulumile uNkulunkulu nabafika leduleni embini emasoja aqonze ngqo bekhona lisoja lelithi nayi lenkosi ngiyayiyekela inhlafu atakathi kuyamdubula Jehoshaphat akhale kusimakadze Jehoshaphat simakadze ngelekelele simakadze endele lisoja libone ukuthi akusiye Ahabi man noma agqoke tebukhosi kodwa akusiye. But ngoba beselivele liyekela inhlafu selithukisele laseliyayiyekela nje random lasinaliyekela yaqonza ngqo kuAhab adisguisile ngoba ngeke ulidisguisele live laNkulunkulu. Nenge ngibuke nje thina nathi sile bafundisi sikwahle sente yonke le rubbish bese siyadisguisa ngekushumayela ngeke sidisguise ngekushumayela. Simakadze uyabadi labangebakhe kwamshaya kwamjikijela phansi ku chapter 19 funza mntwana wathi nakabuya ke Jehoshaphat wathi kube Jehoshaphat inkosi yakaJuda abuye aphephile nake fike esigondeni sakhe eJerusalem. Jehu umbonisa umprofeti weta kuyo Hanani waphuma wafike wakhuluma enkosini wathi ukubona kukuhle yini ungile yini ukuthi usite lababi nekuthi uthanze labo labatonza simakadze. Ngakho ke ngenxa yaleso sento sakho uthelo yasimakadze iseti kwakho kodwa noma kunjalo kukhona lokuhle lokubonakala kuwe. ngobe Hallelujah. insikadazi
ngashera kule. Asenithi bana bakethu. Hayi uNkulunkulu bese uyabona usaka kodwa Nkosi yami nomonile. Uniswe kudla kodwa noma kunjalo ma uyangithanza. Basi noma kunjalo. KwaJoshafati kwavuma, kwahlanjululwa. Ku-chapter 20 kwase kuyahlaselwa, kwasinahlaselwa Simakadze kwaMati. Phela abenemandla Joshafati awina, but nasahlaselwa akethembanga emandla akhe. Ungethembi timbilo tingobe ngayidolo Yetsemba Simakadze. Ungethembi inhlakanipho yakho Yetsemba Simakadze. Kwamethemba Simakadze seyifikile imbi yombulala. Kwamethemba Simakadze lita nemasotsha la strong but akayamanga emasotsha la strong. Akayamanga emasotsha la strong weyama Simakadze. Awumuveke masathandaza ku verse 6 uthi yebo Simakadze uNkulunkulu wabokhokho. Yebo Simakadze uNkulunkulu wabokhokho. Awusiyeni uNkulunkulu. Wena usiye yini uNkulunkulu losezulwini? Umbusi. Ubusa yonke imibuso yetive temhlaba. Emandla nemagunya kusesandleni sakho. Futhi kude longemelelana nawe. Hey man, akutethembi kodwa kwethemba Simakadze. Noma kuthi winile timbi kodwa usolo 3 uthemba Simakadze. Ku verse 12 uthi yebo Simakadze. Nayilembi lengaka. uNkulunkulu wethu. Ungeke ubehlulele yini? Ngoba thina sithe manje kubhekana nalembi lenkulu kaNkulunkulu. Lalela ngiqinisile ngifuna ukukutshela mina ude manje kubhekana naletimo leti kulandzelako. Ude sithe mandla noma uke wanqoba ngayitholo but Yetsemba Simakadze Davida nakabhekene naGoliath akethembanga emandla akhe but wethembe emandla Simakadze. Ngiko ngasho ukuthi hey wena Goliath uyangathi mina ngabulala libhubesi ngabulala liphele cha uthi lo Simakadze lo anganti angaba able to kill a bear and a lion. Akashintshi nalamuhla utanginike amandla okubulala wena. Akathembi experience yakhe but wethemba Simakadze ngayo yonke inhlitiyo yakhe. Ungeke Simakadze ubehlulele labantu ngoba thina side emandla qhubeka khona lapho ke mbanana. Ngoba thina side emandla kubhekana nalembi lenkulu kangaka lesihlaselwe. Futhi asathi kufanele sende njani. Yebazalwane uyathi ukuthi nakunasifo nasi nje asathi ukuthi kufanele sendeni. Ake ume kancane uyathi ukuthi nakulesifo kuphela asathi mbaba ukuthi kufanele sendeni. Mina ngeke ngakhuluma kule phela ngathi uyathi kubhlungu kangakanani kubalekela indvo longayiboni. Ngoba usuyabaleka uthele kuyo nje fu. Ngaphela ubaleka uyiboni. Kungcono kubalekela kulolo bonako lolo ngathi konke. Uncike kuye. Ungenciki kukonke lolu tshelo konda kulungile kwente but hayi kusoncike kuko. Ncika kuSimakadze lobona lunyawo uluthatha nje. Akenithi ithemba elikhulu lisenko engosini asemenget nyawo ithemba elikhulu lisenko ithemba elikhulu lisenko engosini ithemba elikhulu lisenko othembela engosini akasose aze aja othembela engosini akasose aze aja othembela
Engosini akasose aze acha ithemba elikhulu lesenkomo Engosini ithemba elikhulu lesenkomo othembela Engosini akasose aze acha othembela Engosini akasose Jesus acha othembela Engosini akasose aze acha uyalelo sitawuthandazanya lo bazalwane moya waNkulunkulu uyangembulela ukuthi kunebantu labasukile enzaweni yabo behla njenga Jehoshaphat behlela enzaweni le wrong but still usengabuyela enzaweni yakho sengabuyela enzaweni yakho uMthemba Simakadze akafanani nemuntu longathi sowubuya kimbo uyephi akafani nemuntu Simakadze lo uyakuthanda Simakadze themba kuye ngayo yonke inhlitiyo yakho kulesimo lobhekene naso themba Simakadze ngayo yonke inhlitiyo yakho uyathi leli lo sowulivile lamhla maphuma la wathi Simakadze sengivile ngibuyela kuwe ngalokuphelele ngethemba wena ngiyacela nangabe ukhona phakamise isandla sakho Inkosi ngibuyela kuwe Nkosi ngibuyela kuwe Nkosi wamsibusisi nawe Nkosi wamsibusisi Nkosi kubusisi Nkosi ngibuyela kuwe Nkosi Jesu ngibuyela kuwe Nkosi Jesu ngibuyela kuwe hey maye uNkulunkulu uyajabula uNkulunkulu nakabona tandla tenu mina ngibona tandla yena ubona inhlitiyo uyajabula uNkulunkulu khona tingo letakwendela tona wamvikela Jehoshaphat nyalo nje wena sewuvusa luthango lokuvikelwa Jehova sowutakulwele titheni ta no matter what hallelujah ngiyamathi lengikholwa nguye unemandla ngiyamathi lengikholwa nguye uthi Jehoshaphat asinango Nkosi yesimakethe asathi ukuthi singentani Nkosi kodwa emehlo ethu abhekise kuwe live la kangwane asathi singentani kodwa emehlo ethu abheke kuwe Nkosi emehlo ethu newamakhosi emehlo ethu nemibutho yonke nabonesi nani sive sonke asibhekise kuye emehlo haleluya sibheka kuye lo nemandla oh thank you Jesus ufuna kuthandaza kanye nawe manje thank you Jesus Jesus oh tembela Engosini akasose
Baba wethu longcwele Sayethe Jesu. wena lobona Yes, Lord. inhlitiyo nangabe lomunye umuntu abona sidumbu semuntu wena ubona inhlitiyo yakhe. Mina babe ngibona tandla kodwa wena ubona inhlitiyo. Futhi wena Nkosi uyakwati Nkosi labhekene nako. Uyatati netimbi takhe. Babe wethu longcwele bengakedi kimi kodwa bete kuwe. Jesus. Wena wedwa uyinkosi lenemandla. Yes, Lord. Wena wedwa uyinkosi lengadideki. Jesus. Wena wedwa loyinkosi lengabribe lengathengwa. Igama. Wena wedwa loqwela umusa nelithando. Sesiyarelease imandla akho ekuvikelwa kwakhe bonke labethembele kuwe abazange bajapha naye ngeke ajaphe namuhla ngegama lika Jesu ngena esimeni sempilo yakhe ngena esikepeni sempilo yakhe thulisa tivunguvungu kuqula bumnyama bube khanya kuqula lugwathule kuyaluke tiyalu tempumelelo. In the name of Jesus. Nasemtimbeni wakhe lofako faka impilo vusa lokufile baba vusa lokufile in the mighty name of Jesus. Baba wethu longcwele baba wethu othandekayo sibuke kuwe enkulunkulu silive si Africa singamaKristu sibuke kuwe enkulunkulu baba wethu longcwele emehlwethu Nkosi siwabhekise kuwe emehlwethu babe siwabhekise kuwe sibuke wena ngegama lika Jesu emehlwethu siwabhekise kuwe enkulunkulu baba wethu longcwele emehlwethu siwabhekise kuwe mehlwethu baba siwabhekise kuwe baba wethu ngcwele ngiyathandaza ngena ekibhedlela Nkosi ngena kuma quarantines la kufakwe khona abantu bakho bafakwa ngilesitha lesisatha ngena yeJehova ngena ngemandla neutralizer engadini yalona iloyo kuneutralize in the name of Jesus. Sithumeli Simakadze ngegama lika Jesu Kristu lenkosi wena wedwa longibabe wena wedwa losethi kwako konke akekho babe lofanana nami babe siyabonga sithi ngibani longafana nawe Nkosi nalifa lakho Nkosi lwalithenga ngengadi yakho sebaphuma manje bahamba bayimaka bajabulile bevelifi banamaselevini lifi liguqula konke baba wethu longcwele siyabonga ngelivi lakho siqonza ukuthi umhlaba wonke wadalwa ngelivi lakho Simakadze ngekukholwa siqonza ukuthi Simakadze sasezulwini kunemandla la ngekhathi kithi ngalawa mandla Nkosi kudliwa tifo ngalawa mandla kudliwa tinkinga ngegama lika Jesu babe siyabonga umuhle kude lofanana nawe dumo lonke Nkosi lufanele wena naba abantwana bakho Nkosi baphuma manje bahamba akube ilona iloyo Nkosi athi ngiyambonga uNkulunkulu lokhuluma nempilo yabo babe siyabonga hamba nabo Nkosi hamba nabo Simakadze egameni la Jesu Kristu lenkosi amen. Shayile Jehova thande egameni lenkosi ake sikhulume na i-declaration sime ngetinyawo sikhulume le declaration Nkosi Jesu ngiyabonga ngibonga kwemukela kunqoba lamuhla senginqobile nqotshelwe nguwe wena lonemandla asikho sifo lesingabuse empilweni yami ngoba wena ungekhathi kimi ngiyabonga Nkosi Jesu asikho simo lesitawumelelana nami ngoba wena ungakimi Nkosi Jesu siyabonga wena awudalwanga kodwa wadala yonke indalo iyakhothamela yonke indalo iyabhawa kuwe ngiyabonga Nkosi Jesu kusilamandla langakini la nginyathela khona simo siyabhawa ngiyabonga Jesu in Jesus name aseshayile Jehova thande egameni lenkosi praise God.